Bok ljudi, danas idem u najveći Apple Store u Sydneyu. Tamo se održavaju besplatne radionice za Apple-ove proizvode. Ja imam Mac i radionica se zove Advanced Mac Basics. Tamo će me naučiti razne trikove i hintove kojih sigurno još uvijek nisam svjestan, a imam par pitanja za njih, neke stvari ne razumijem, a nisam mogao naći odgovore na internetu, pa tamo mogu pitati što god hoću i naravno pomoći će ti. To mi zvuči baš fora jer besplatno je ko prvo i ko ne voli učiti nove stvari. Ima još Keynote radionica, to je ko Mac verzija PowerPointa i to me baš zanima, to želim naučiti jer nudi naravno puno više nekakvih svojstva nego što nudi običan PowerPoint, pa to bih htio savladati. Ima još naravno i Final Cut Pro kojim editiram moj filmić, tako da to će biti cool kada savladam neke nove trikove, fintice, što već, i onda će i kvaliteta videa biti puno bolja. Nema samo te radionice, ima još jako puno njih. No da, nisam vam rekao da kad sam ja došao ovdje, ja sam u stvari imao Lenovo laptop, ali mi je odlučio krepati nakon neka 2 mjeseca kad sam bio ovdje, onda sam trebao nabaviti neki novi, odlučio se za Mac jer dopizdali su mi svi ti Windowsi jer naprosto ne mogu više podnijeti to kako šteka i kako mi samo odjednom neki bugovi iskaču ili odlučio u konačnici krepat. Dakle, ovaj laptop sam imao niti godinu dana i on je počeo toliko štekati i kažem, u konačnici naprosto i krepao i ništa nisam mogao više napraviti. Već sam zajedno bio majstora i nije mogao baš popraviti i ništa, kad se vratim u Hrvatsku ću iskoristiti garanciju na to. I onda se odlučio za Mac jer su oni poznati po tome da uopće ne legaju. I naravno, takva je i priča, doslovno koliko god ja imao tabova otvorenih u browseru ili koliko god ja imao programa otvorenih i radio na njima, cijelo vrijeme se mijenjuje jedan pa drugi, uopće ne šteka ništa, baš prekrasno teče i baš sam jako zadovoljan time. I kada god imam neki problem, naravno, mogu lako nazvati taj Genius Bar, te zaposlenike tamo, ili tamo odeš i pitaš i oni ti pomognu. Vidio sam na internetu da ljudi znaju nekako ih ismijavati, da su nesposobni, ali ne znam, ja se nisam susreo s nesposobnim zaposlenicima u Apple-u, tako da, eto, sve hvale trenutno. A imaju super policy ovdje u Apple Store-u, kada ti nešto ne počne valjati na Macu, ako oni to nekim čudom ne mogu popraviti, često ne mogu, ne znam, tako je napravljen uređaj, samo ti daju novi i to je tako super, čim nešto ne počneš imati, sam ti daju novi, uopće se ne goriće popravljati. I odlučio sam kupiti Mac jer je ovdje jeftiniji nego u Hrvatskoj. O tome sam pričao s vama filmiću o cijenama i to mi je tako fascinantno. I još sam dobio ekstra popust od nekih 6-7% jer sam student, tako da mi je stvarno onda bilo isplatljivo kupiti ga ovdje. I sjećam se kada sam došao tamo u poslovnicu i rekao da će mi ovo biti prvi Mac ikada, onda su se zaposlenici šalili da prelazim na mračnu stranu, ali uopće ne smatram mračnom stranom jer je sve pozitivno, a po meni je mračna strana Windows. Inače sam prije i percipirao Apple-ove proizvode nekako inferiornijima od kompjutera koji koriste Windows operativni sustav. Ne znam zašto, nekako, samo sam bio random neinformiran i random sam odlučio zauzeti stranu da su lošiji od Windowsa. To je fakat najgore kad možete napraviti kada tako samo počnete kritizirati nešto što uopće ne znate. Dakle, niste upoznati s time, samo se uzmete stranu jer vidite da postoje strane i to je to. Fakat naučit sam da nikad ne smijem više biti tako glup. I završila radionica u Apple Store-u. Van je nešto tako puhalo, užasno da sam trebao sada otići ovdje u neki shopping centar. Tako da možete me čuti da ne šušti, jer pretpostavljam je dosta šuštilo prije što sam govorio. No da, odlično je bilo. Taj voditelj radionice je stvarno bio jako srdačan. Kad god sam ga ja imao zapitati, on je naravno odgovorio. Nije baš sve znao, bio sam očito dosta zahtjevan, neka teška pitanja sam mu postavljao, koje što nitko ne zna, no svejedno, jako sam zadovoljan, baš je bila super atmosfera, ja jako zadovoljan, to je najbitnije, mislim da doslovno Apple stvorio novog lifelong customera.
Da, razmišljam da bi idući filmić mogao napraviti o paksu ili kao nešto pričati s nekim frendovima, postavljati pitanja, tako nešto raspravljati. Tako da ako imate bilo kakve sugestije ili vas išta zanima, naravno stavite to pod komentarima i uključim ta pitanja. Stvarno hvala vam na svim komentarima do sada, svi su baš jako pozitivni i baš sam jako sretan zbog toga i pomažite mi naravno, dajte mi neke inspiracije što da točno snimam, čemu da govorim, tako da mi stvarno puno znači. To bi bilo sve za ovaj filmić. Naravno, kao što je rekao, nemojte se suzdržavati, stvarno recite što god, odgovorim vam i pomažete meni i znači mi, tako da, eto, slobodno komentirajte. Da, to bi bilo sve i vidimo se do idućega